perla. Hey guys, pun pagi nong keli nga ba. Kiang napo YouTube ngala kamay kan. Napo Instagram pan ngampat yo, napo Facebook ro ngala astang kamay. Hendai kapat debun rek yang tang kana license sausen no. Te kana video ngasna kerpang na mata. Jong kita ki bakeli nga spesifik mah. Te ngasukwa ban post ya kana kenang ba kiwe ro kenyu ba kinsutu. Ke te nomor bun ki bakeli nga. Na po Instagram ngampat yo dan na po Facebook ngala stang kamay kendet dekisan cisan arsan license to ak post ak reels dan na po YouTube ngala stang kamay ki ong ngala stang kamay 1,000 2,000 layo. Oke. Te den tak daw ki keli nga pu jengeli kum no yo nam ban kamay na po nay na po Instagram. Na po Instagram nga batay ki ba tangar teli kejat penyo na po Instagram amday ba post ban kamay pisa. Oke, pidem sing tu kita amday ban post ban kamay pisa. Pin post pin reach to followers minimum ko day 10k no 10,000 saja kita day ka minimum followers pide bandan. Oke, ya ki reels pat pila ban reach maximum tiki 10,000 gilak. Oke, den tak dapat dan kamban post ban reach more customer mang laban more customer more people. Oke, yang batai pimta kalong kumna kabanang kong kadege sponsorship. Oke, kene day 10k ke minimum jongka followers jongpi day 10k. Oke, rapi sponsorship directly hak to ka comments hak to ka profile jongpi rapi sponsorship directly kamar ka jingsu jongpi ka dekana payment kan debit 10k to 1 lakh. Oke, kena ka deka kena dek ka ba na gitu company kin CVP ya kena ya kowe ka promotion jong phimo ya tu ki tiar la na kino ki dawai na ki oke kena dek ka promotion ba pinyo ling ba ka promotion jong phi kena dek payment oke ke minimum kena abis 10,000 jerong. Oke, sekian pada dek affiliate marketing. Oke, pila ban join affiliate marketing pencina account po Amazon, po ka Flipkart, po ka Misho. Oke, nang to pata pinyo kumba 1% commission dan 9% commission dan 10% commission depends ki kijat produk sebapi advertise. Oke, teling bagi tu bila punya commission ki reels ki jong pi ki follower jong pi ngidon kam day na bentar kini. Oke, kana ka papen lengo apa bon ki bro ki bala yo ikana tambah tempat das mutu bahara nomor boleh tempat dan sponsorship. Oke, dan pro jong bala yo sanpoke ke views si spak sanpoke ke views apa reels tambah den kedau bom dan nang sponsor tak kedau si tangkar kamera. Oke, te keep posting mang kamong robon pisange keep posting nomor ba tai lai gitu ki big companies kini ki reels yang pikin alam hangta kan sepen sayo opportunity ban promote yak to ka brand gejong kita kinang sponsorship mah jong kina jong gitu. Oke, tetapi lah ya kamay bon ta pinsa yo yakin. Oke, da pila yo tu kablong big companies le hadu chilak yo kawe sponsorship. Oke, tadi nang tak daw don kaman post. Oke, kadai betang arteli gina mah kawe de kena untuk affiliate marketing bar ke sponsorship tang itu arteli kibade ba pide ban yo na po Instagram. Oke, don't expect link baki post pi pin yo monetization pin yo ya kamay keji. Oke, don't expect that. Ndai kum ke YouTube kum ka YouTube kum ka Facebook. Oke, tama play ba kini ki arteli ki arcai kibadon kam le po Instagram jika kawai dek sponsorship kawai penyo 10,000 duk silat dek big companies penyo promotion ling baki produk sejongki ke sekian pada dek affiliate marketing kawai pila penyo
tingba join gitu ki Amazon Associate pila promote yak tu products okay pin paste haki video champi pin paste haki hano na haki tu ki description na okay kena de kawai ka pailat ipi ban kamai de commission jong ka ta kalang duna tang 1% dan ke 2% dan ke 9% dan ke 10% okay tangkum ta pin yo ande what the day ka jingyo ka barit ru tapi promote bun pila ban kamai bun okay ada pisngau tenat sangat bikana sa subscribe lang okay please bun